Atane he zun nei kin nei pali pakhaw nei sa nei ta ko kin ko charu nei jata arvot ye ko o ta tamha he thala cha em coffee ni jata he atamha tem hu he thla e jata thla e he vopring sabata hele he vadano za ma ta dai ti len jata thlam cheni ta thipi za ema plo ta wa acha avoro nga sabana thla e za he to pthi avo da nga sabawa acha he la tem ho he thlasu kha chata he tamha ta thlasu im hanga haiwa acha he na machala ta motor la pim ho he khipre pangai na wa la thlu kha chata he na machala cha hem khawvel ma o chata ati ravoti ko ta hlam khaw nga hani cha he tamha ta thlaim ho he Reverend MC Zalhuna thla e chata he sulen heta ma pastor chilhulilo photo ta pastor em hita chawa vota sala am he em hita chawa cha hota vopan hinta Reverend MC Zalhuna helen heta ari apazowa cha he ama thla e cha ta athla e cho he vop thanga sata he Reverend MC Zalhuna thla e chata lapi ketale auta helen heta khipre emfienda tileta he emspe tauna vasu chata athla e ono za voraunga sata he athla e ke par chuto heta arvoti chai ma kop tho chata he almachala tala pim ho he khipre lapi kha acha o hla kala he arvoti cha vau tho ta hele to han heta arvoti ema vo kop tho over avo chao tamha he ravo phu athbola va junta ati he a ama avimen vo me chasla awa chao cha khecha hele he wangen ho pita thbolen he awa chao cha khecha ta kun ta invetrol ma va tla cha ravo he ati pa hanga sata amo dikacha ako tu cha he ra vo ru cha ta ama za chora he ruli thi tha cha le ta chwan cha ta avo chli ti no za cho chi kha avo thu tu le chora ma cha thala ne vo mo chi tu le va be chi ta ema vo zan da ho khata na cậu nắp cha hồn khát ta nó về là rõ cậu bắt cha là nửa tờ hồ khát ta cậu bắt cha nó và châu ta thử tu liệt cho em ăn đồ cá lá khai over cha và cha he kiperin ta kiti likoleta Reverend MC Zalhuna tha matsoteleta abu ku khata he abu he
aku coba utiang sabar ta aku pivot kata ta ma he ati em charunga ni chata hele piwa pe mai khao he ati a ma ovi ma vomi ta sa hotla he ati cha he hom pile do he ti piwa pe mai kha ta he tlu alam pi ta he piwa he apel ho kha kha ta he alenga sana he ikhathe le he hova acha he alai ran da vo mi tu le he zo na lai ta he mu the cha liu ta khat kha chin ha aruwa ama khu kha chawa cha e pino ru thano ati aku ngani chata am he tane no sha pipi keme sasanta kema ati no va empan helium van chata ama ko zi la pita tamha he ati aku ngani chata vari do kem hi kha ku he bata tamha he ati aku ru chamata aku thabole apa thawanga ne acha la he kha lai ti sa khate lo ra siwa chap tu la sa khabo ho fatle sa ta tamha he ati akoru langani chata tamha he ru thanu ati acharo ngani acha he ru thanu he no fem pi chnu fe ala phone to ta sisia local amadani le amadanin chata sisia KTP brands leta mhatla cha chawa chata tam hacha CCI jokha akhulevta CCIM kha tam hacha em khile thilu khile he akhulevta ECM nata inga sauta assembly panhi khinalta apu khawa em chahba he ati cha ta lainga sana ru thanu he ati ko le he cha agreso ati he mu tha ma ta ha he ati cha ma ko kha ba ru thanu cho adokele ati pa bi kha ta tâm ha he khila penga la nga he ba cha he fatle sa ta Tala tomo